Ki pulit jangka West Khasi Hills District, hakas ngi baar, kila penlong ke jing talasi ye ki kali, ki riu paidbah, ki bayai bayang, kumshi benta banwer ye trelang, rengkat ki bor district, banil persya eka klam jingpang, coronavirus ne covid kat kandai. Henry watlai ki bor district, kila bu de ki kyndon, penban ki babun hi ki paidbah, ki deng persya, kabala penlong ki pulit, bandany kuna, ye ki tu ki bom deng jingna kemut, ki nongïalam ba klempong helmet, ki kali ki bathe passenger palat put, ki kali ot nambar hakane kasngi, tang ki event nambar, ki bala banyai, bar ki don ru ki nongïalam Shnong, ki bala syak dany kuna, naga jingle persya, ye ki kyndon jongka sarkar. Ini kepeng no? Paidbah? Kan enggak. Maka di nanti Mas, ikut. Betul mana? Oh, sim logo gini mas asam sport baru. Daw juga jing poor start jong ka COVID-19 ini ka second wave ni yo menta na kaliang jong ka administration kila ya kat di magistrate ni polis ni ile ini ki enforcement ban ya ki kali kamai kali private ban penyak ketua odd even number duna jing pun ki kali ko spoka solo nongstone ni baru pengi cek ya ki tu ki kali kamai bang tu ki bal overload marba kat ki kyndon bal hai nau DC jungi ni hab ya bu ki kyndon di protokol bat ile ini fine la don wa handle kali ni la fine tapi angte anon den de kalian jong ni nyong nyonga kamu speed kepat ki paidbah ba nongstone bat West Khasi Hills ba kawairu dan semoga ban ya trailang lagi polis bat administration district administration nang mungkin lak mungkin tak lakam kerana dia akan dijempur start curi kelam ni kepat ki ban semua ban deng lagi mas menum ya membun beriu plat hayo hahat bat du ban kat balak ban syong haye di kemen ba nak jingya trailang lagi tapi sia paidbah bin lak mungkin tak lakam akan dijempur start curi Uni Uklam COVID-19.